Ia ve fo ni tu la matongo fie fatalo fatua pa ia ma mamalu la tunu o mfa tato mafuta le ni tu la fiafi. Ia o le tato po klam masan lava nei o lo soi fo ma lolo ina o lo o yo lava au. Talofa lava le pa ia ma mamalu. Me se fo yo sunga fa fe ngainga ma tu faltua le so se fatfai te olanga. Ia o le pa ia slasi o le tunu le ai tu mo le tu a me se fo yo tu asin sina lo tapo i mai mata malawa. Ia fa pele e tupulanga la lo o lo fa pe ona tato mafuta i lunga o pe au fa ta inga ne vai tau. Ia fo pele vinga le tua wa tono lo o tau foi tu se tato i le manuia mai i le ali. Mai ve ni tu la e tau te mafuta e foi i nisio mata uputa uet e awa ona longo pui ali e lo tu mamalu lo tu ia i mele lei ma to ai o tato a so i fua malo loina ia ole te e awa na fa mani no o tato sponsors i le nei proclame ia pe ona yel tato religio nei o le radio Samoa o lo fa pela ona va lo le radio Samoa ia male au onanga le Peter Drive Doctors and Community Trust i maangele fa pe fu manrewa o lo fa pe na mafai ai ona vatul nei pokalame ta i lua vai aso ia matatu felo ai ai mola fefnei ia a ole i se la tata opole fne e awan fa i lo atu i le teminei o lo lua ne vesa tauna a mata le pokalame mole au mo i la tau o lo fa mawina o mo le mai suka i te tonu la le clinic la le a Peter Drive Doctors ma o lo fai kulupu o lua nei da kulupu tolu le o tolu nei kulupu faso tolu vai aso ia mai te tonu e o lo mo mawina e la tau o lo mato a wai fia fo i le tau mo fainga lo i nei ia fa manino atili nisi mea le o mala mai i nei lava ngasi o le suka. So o le lai a e fia a waila le matsavali le faita e o le stona. Ia e mau te whiloa ila le vā o le clinic i ngā mangele ma le McDonald. Le vāna e ina e si wha paolo na whafsanga i ma le pastor. Mau te whiloa ina le fitul tae au alu le matsavalinga. Ia e whahi o tulu le mato tamai breakfast na le clinic e whai ele tala noa atili e i le ngasi ni o suka mo sina i tūlafa to ata apei o se amatanga tauna mo le taimi nei e awanoa i la ia you're most welcome to join me iai pa whi te lata mai mangere o mo le tatou ta upu le whiwhi nei o le tasi nea mata upo lo o faa tawa ina le masina nei, ona o le tāpena pena atu mo le winter. Mawhatai le li o le nei wa tātou se e fo i le autumn i New Zealand nei. Ia mau ngai ati le la mo fo nei masina to e lua masina ia o lo fo i le winter. Ma tāpena pena nga masania la e fai mo tamaiti ia whaapea i tātou o lo i ngasi matu ia. Ma la tau mai e wa pensione ia mawhape na o na whai o tātou tūpui ia mole so i fua lau le ia me se ala le fulu ma le COVID ia wa o taimi lava nei whaati tele fo i pea whaasolen malu whaafitai le tua e se ma neel nei sama i New Zealand le wo o ma le winter whaato atau maua nai ti munga na ia se nte nei ia nai ma timulai ti whai le o tele ia mai e awana no fotai o mai fo le tele le winter ia wa pepesi fo la tātou le fulu ia ma le COVID ia o le i se e loa la tātou mata upu i le tulanga le i tupui e awana manino e mawhai ona whai sau fasili a whai ua se fasili matua i tahua te minei mwhai ansi melo au ia matam whai atu e tali ai lelean whaatisa se i o le awhai tu la muli ina tu o tule lewa noa nat wha mau ina lau fasina i o te mina o ne ngalo tu o tule lewa noa e whai meni sila se utal ton noa tuai
i mai mea ia ai le i talato a tātou fasili a. O le mea mua la te mana o ia wha manino lei. O le hae ele nei mea tau le immunity system. Po le puinga wha nātura le ia i tātou ua malawa. Whaftai le li o lo o wha ua tātou sui fua mai. E ieise mea sa e ta o se puinga wha nātura. E lai to tonu o tātou tino. E mawhai e ona saunia mea tau mo fita. E whetā iai masiyama pe a sia tātou siyama. I lea taimi. Po o alawa ngase. E tau mawhai ale tino. I le mea ngatai. I lona mawhai. E tau mawhai te e atu i siyama. Ia po wha mai fo i whenga i lea taimi. Mai o le toi ngā system la lea. Atonu e tau le tā ua te lo taimi. Tau tā no le fatu o lea tō tonga ma lea tō tonga. Ato a le system le, e whaisi tele o tō tonga ma vāenga o le tino. E connect whaakas. Ia ngā lulua whaatasi le taimi e mana o mi ai. Lea lai vāenga ta itasi la ia pei o le tulanga lei pōna iwi. Ia ma le mea lolo fo le tonu e tau le bone marrow. E se tā ua mena langa o inai sa wai mo cells fo le o le toto. E au ngate la le taua wha e te taua toi mo siyama me wha pena. Ai e ila maisi mau mea pe e tole fitu le iwa ia vaenga e se fesoa tai umai i te me mana o miai ia o bone na mal bone marrow pena o whaetua. E maisi clans na e ta o le thymus o le si voi whaalo tonga na mo mea ta o lymph. E tu atu la i le pona iwel fatfata. E sta mai klana e tu e na al ta ua ia. E malesi tō tonga na ta o le spleen. Wa u le lo ne pala fa sa mo le upule o le tō tonga le spleen. E ta me pesi ta mai iate i le i tu ta wanga vale. O le o tato manawa. E ina le tō tonga pesi ate lona tino mai. Ta vai iai. Ia, o le si o isi tō tonga o me iai au tawha i e tau o tonsils. Tasi nā mea o le tō tonga mo le puinga wha natura. Le ngate lea o mea tau o lymph nodes. Ia po o patu po o fatu ia. It's so ato le tino o pai ai i ona o whainga ia mea tau ona e au ngate le teimi e swa i tātou siama. Whataita inga o patu wa pena me e oso i tātou i lalo onga. A me se timila lo pe awhai e la vese me o lo vai bo se me pena. Ia me wha pena e o i lalo au e puta ma lapopo ai fo i te me wha pena ai. Oso ia patu na me angta o lymph nodes a. Ia ato ai la ma le pa o le tino. O le pa o le tino ia matolia o le pa o pui ai mai le so ona ui atu o se meit, hui meo se meit i tono tātou o whawhetai o lai ma whaina tāo fia le pau. Ia mea umai ono uru fia tōna tino. Se e vanga nā la ua la vea pe a whaina le pau. Ia nafta a whamwhenga fia lea na ulu otu se meit tōna tino a. Whaatasi e lai mga luenga tu whaatasi a vaenga o le tau whale. Ia matalo tau whale ele acid tōna manawa. Le acid na hama whainta pēa isi siama. O lalo atu e heia maisi mau mea nei tonu e au ngāfo i le pupunga wha natura. Mea nei tau au tele mea tau sami. Mea whautua tai e le lei tau sami mo mea tau sami le lei mo le soi fōmalo loina. Ala nga oi nā le e ngā lue tele mea tau sami ia. Staimi tātou wo ati ai. Ia whapea fo e la ma whatungao. Nga ngā le whakunga lai na te whamamaanga le toto e avi ese mea le mana o mea e o iei mamo mea ona whanai e tamu wharitina ese la ngā ona tele a whainaila ia te tonga i o le puipinga whanatura. Ia, whapea fo la ma le ala e ale tau te mana vai. E iei fo la ia nai menga peni toothbrush fo la i tuna. Pe o tamana e ngā ioi timi uma. I ne whapea na o mai fafo i le suofo. I le tau te masani e tale mai fafo. Ia o mea na te tele pe a e whape na ona pu e si ama e ona watu na matau whai a mai fafo teimi te tale ei. Pe o mea o tō tonga lana e whesotai. Ia ma whape na i teimi mna o mielo wa uru si ama po la o ini nai mea la lamatia le se fua teimi na
o le tino. Ia ona tamo whai lola tino e tapesi ama, ia e le ngatala tamo whai tapesi ama tau whio whila le albo le wha ama ile te mini. Al te mina whaata vale fo la i tua atu o le na ia le tamo whai e whau mo isi tua i ngā polo tini ngā e mea tau antibodies. O mea la nā pei o isi whitana muli mai tua e o mai loa e tamo whai tape i siama ma e mawhai fo la ona latou mana tua o mea whapitona e nau te mana tua le teime to e sau la siama i seimi muli ane mea tau memory cells po me vena e mawhai ona to e a whai ne o e ste muli to e mana tua e mea i ama to e a mata ile tau e to e tape fo e bea to e asia ma o i tonu la le o ngā ila ia mo tuipui e whai ngei le wha ngā solo i tau sanga umba pe ona tau whaafonga ei o teime leo tau la lata mai whamasina fau e a mata ia tuipui ia masani o le fulu ia ma le koviti am la se mua masina ma apelia a mata i tau sanga umba ia le whala lato e mata i le vaso la le vaso tua a la se mua apelia endo fo te tauna fai a mata tau na i ngase tu mau ia mata tau pensione ma e fai fua ele tau fese tong mai saunga le mo wa o man saundia le tulanga o saunga le mo ine fa pe ona fa nga ia tuinei e au nga e sanga to e fa fangu ma fa le lea ti leo tato pupunga fa na tura ia pe to fa fonga mai ina ia lava saunia mo se taimi e ono o sa fa ia i tato i siama o fa mai tasina fa tuinga me foi nai e tamo fa tuinga mo tamaiti e te lea e mana o mele fai tulanga i tamaiti. Ona le ngata i le taiteina matua o latou tulanga i mea tau pui whanatura. Ia au tamaiti e te le avano na whaina ona o anga wha tamaiti ai maasani ai. O le kea ma le soona ta alo ma mix whaatasi maisi ia ma ono pepesi ngofia i siama SS. Mea nei tau whai tuinga tamaiti. Lelei, o le mela nai e tau o te le whaatino o tātou tūpui. Ahua le tau tō nā o te tonua inisi fo i nevai tau o mawhaina whaalongo mawhai tau fo i lea vai i ia mea mai mea sese. Moi, e fo inisi te mene o tūpui. Ma o le ai ata tau lava nai i le tangata. Ai le tu o ai le tua lalo tupea ma longo atu. Ia nei avanoa tā ua o maua. Tātou te oe whai ia tātou tuipuipuia. Ia nei me whape, nei mea e whai tusa o waila au inu i tamaiti. A le tele a mene o waila au mo puipuinga. Lau wa tu o mai tono tui. Whai ngofia ina whai. Lelei. Ia, nāpe ona whai atu o le tui e whai vai taimi o umana sound le dose e wha o ngai e whai e tuinga tamaiti wha pēr tangata mātutua o lo wha ngā solo pēr tamaiti man tua amata mai a le taimi o le tita miti wha solo atua ia i lunga o lātou tui o la tā ua o nere whai o nei tui pēna u tā ua e mo ia e le a tonu e le se lau pasene ai ua te lele avanoa ua toe wha amalasia ele pupinga whanatura. A wha apea e a whaina i alsiama e ngasela ai le mātu ia. E sai na se sina vaenga lai titi e a whaina ai le mātu ia la le a whaina le ngasela. Ia ai le leifo le pui o tātou ma wa vea tātou ma awala e ono ave e siama pui e tātou tu pui ngata pa whai o tātou tui le ngata whai lai lea ia ai awane i toi o tātou melena i COVID wa a toi o fo tulanga wapena o pepesi tele ia e o fo ina declare sesi tulanga ka o se pandemic e tā ofi ma ile feo ai i o ai feo i va mamao i whale o lo mena o tā ofi ma nā tātou experiencing a umana mea taime COVID tele. Eisi se tue fio o ele tūlanga. Mai mana o mea tele pupia tātou. Ia ma awaile i toe so ngā alu runga le tau so i whanga
le tau se whanga le vai teimi nei, ia o mea umane o whainga mai le teimi nana, na tau fi umale tele mea, ma whinumia I solo whainga I tūlanga o na le leanga tele le COVID nā taimi, I le to e fio o se si nā tūlanga. So o le tūlanga le tau mwhai ai, e sili lava le pui puia, I lo le tau tonga fitia. Le lei, ia, ona tātou whawa aila I tupui pui la le whanau, I le o tupui pui whanau nai amata mai le ono wa yaso le matua le tamititi, whaasolo mai le tolu masina, 5 masina, se fululua masina, ia whapele se 5 masina, whaasolo tolo le whatau sanga, ia se fultasi, ma le se fululua tau sanga tau lela tātou whanga solo tiai, mo e maitanga, na fo e tui pui pui e a ona whai e pui pui ai o e ia whaatasi ma le pepe o lo I toni a te oi, lo tele pia ngasi e te tau waina whai tui pui tina, mai o lo mawhai ana whaatino mai na e tamaitai tau si mai whaapitoa le au midwives, o lo whaapeona o aia o tau. Ia, a e fo I tui na e whai o tina e ono whai I le taimi whatoa umana whanau pepe, ia e as whai e positive o I sisi wha mai peila o le siamale o le hepatitis B. Ia e te tauna whai tui pui pui ta mai ti taimi ana whatoa whanau, na e uto tau Fesili e midwives, e iai atu ina e tauna whai ta mai ti pia whai o maua o le tūlanga lea wai fo inisi o lo whewa I malsiamala lea. Ia pēna o whai atu, ele I matua le ia te tūlanga I pupunga whana atura o tamaiti. Mea na e aua tele mna o mia whai o tui nei. Ia ma ta whaonga wha tamaiti ana e maasani e hata tu e whiwa ta tamaiti ai o ala tau ia whai la tau ta alonga me tufo o no whatasi ai. Ia o teime ana e tala noa ma whepesi a ia tūlanga fo I whaua se I tulo. Ia mai siwa lapa mai nei o whangu vai. Ma mea me tau sami, teime o ta alonga, ia tango toa lesi wha o ngale whangu vai lesi alai pipi e nei mea mai lesi wha pena i am wha avea isiama, ma whaina ngofi ei mea na ta ua tele. A o a tato whana o walavane I tango fua le whangu vai lesi po le mea ai lesi. Ai avela na ia whangu vai tausia ia, ina ia pui pui ar tūlanga lea, ia ma wha tino leitu pui pui whanau. Ia se tato waila I tui pui pui la ia ona I tina. Taimi e maitanga e mawhai e te tau ona whai tui pui pui il flu wha pera COVID. E mawhai na whai so se taimi a ua maua e te tau ai lona whai loa. Mai le tu uwa pese I o lea taimi e mawhai na whai stimi e lea whai na fo pepe. A e maisi tui la na e tau na whai po le flu ona wai aso ananga I lunga. Wa tau na whai tui na wha tau mo wha mai e tau le diphtheria o le tetanus o le pertussis. Ia po le pertussis o le whooping cough na tau na whai ne I te ua whai na pepe. Pa tau lia, o ngase o na whai na pepe te me maitanga. E ono a whai na la le te me la tupu la tu tonga e meise ala tulanga le fatu o le mawhau o fatu ngā o ame o mala tupu. E ono a whai na I te me o siama I te me o lai te tonu I le pepe I le maitanga. Mea na e tau walwhai o tui umane o tina, pui ala tau pepe. Ona whanau lau manuia le pepe, ia whautu e ina pele whaasusu tamaiti I la tu tina leanga o le swa susu tina o le susu pito I sili le nao ngā mo le tamititi. Wa ele ngata na mama le leiro na lona vevela la iai, o le tele I o mo mena o tau antibodies le leila I tonu le saumaltina e alu I tonu pepe ia e sosoani I pupunga o pepe taimina ono vai aso na e tolu I tui na e whai ai tolua tui ia male whatulu e tasi whatutula mo le siamata o le rotavirus mo le diarrhea o tamaiti ia o le tui na e tu whatasi ia tupui mo siama e telea ia le diphtheria, tetanus, pertussis, o le polio, le hepatitis, ma le Haemophilus influenza, ia e uma ia vai la autona tuina tasi, mena le nia so faina tu fa tasi nei tui. Wo uma na saunia le stu langa saunga le mo le se me polai tasi tui la o kava mai men nei.
ia ma vai mo le tempo la le fai foi la ma le tui i le siama lea a faina i telo tamaiti i le pneumonia, pneumococcal fai le te dos mua, ia whaasola tolu masina le tamaiti, ia ua whaasola tui, ia tui lona lua o mea na amata mai i le ono vai aso. Tolu masina, amata loa ua whaafai a second doses o vaila umana, ai eila le vaila au fona e amata fo le temina, o le vaila au po le vaila au o le ngasele le meningococcal, le siama le e a whaina, e tamiti le fever whai ai. E amata na le tolu masina, ia na whaasolo i lola ia. Tolu masina leo whaatuai, leo o whaasolonga. Le si whaasolonga lo tui pupu tamaiti o le 5 masina, ia o whai tui lo na tolu o mea umana tau atu. Ai whai tui lo na lua o mea lena amata mai i le tolu masina, ina ia whaapea na alua i pea, tolu masina, le ua 5 masina, alua loa doses na, tolu o mea na amata mai le amatanga, tolu na lua o mea na amata mai le tolu masina, ia ma alua i loa whaangasolo atuai. A o te sifurulua masina, tai silana teimi tue whaifula, tui lo na tolu o mea na amata mai i numatu, ia tui mua mo isi tui, e ona sanga whaasolo e pe ila le tui o le measles o le misela, mumps ma le rubella. E tasi wo le tui ai tali, ai cover mai e tulanga na, mai ono whaifo e nama le meningococcal, pe a whai le i whaia lava le meningococcal vaccination, vaccine. Solo le pela mea se i o sifuru 5 masina, ia o na whai lelo tui lo na wha o le siama na le mufflers influenza, ia ai tuilo na lua loa mo le misela, mumps ma le rubella, ia whaapea ma le tuilo na tolu ina o le ngasela lea, o le tui muala lea, o le siama lea, o le chicken pox, ia mate le sifuru 5 masina, mo tamaiti. Ia sol manuia pea o atu le whātau sanga, ia o whai lor tuilo na wha oisi tuina na mata mai luma, wha mai alei. Ia whaasalo atulo i luma, sifuru tasi, sifuru lua tau sanga, taimi ua o le college tamaiti, wha ngā solo e pea tuia na whai mua mai, le tuilo na wha o le diphtheria, o le tetanus, ma le pertussis, e o ma le taimi na u wha atua le wha. A nā tonu le vai taimi fo na a matai le tui fou, e le lewa tele tui nei, tui e ta o le HPV, o le Human Papilloma Virus vaccine, o po le vaccination. E whai teimi le amatai mo e pui ia whanau, e meisi a whanau teine, ma e whau fo mo tama, langa pui ma le virus le ta o le papilloma virus, e ono a whaine la tau le kānesa, a mea la vai kānesa al wha au tangata i tamaitai, ma e ono a whaine fo i te lai ali i le kānesa o a la tau tonga sā, mea nai te tau en whai o tui o tamaiti teimi nei, o whaasolo na mātua tamaiti. Lelei, ia ai tai ei nai tui whapitoa nana uta ua lea la tui whamnatu teimi o whanau ia pepe, i ei tui o na whai whapopo teimi na whatoa whanau le hepatitis B la sa uta upe a whai e lai mōl tina le lai le siama le hepatitis B, o le meningococcal e whai teimi na me sepa wha o lai a whaina o lau pepesi fo le teimi na, e wha malesi tui na e whai teimi na e tau tui mo le ngas wala TB, tau le PCG, e ona whai fo le teimi na pe a whai le i whai a mamua. Lelei, le teimi ua whaasa ngā solo ia le tupua e tamaiti, a iei fo ini teimi tu e pesi e wha maine o le misela, o le mumps ma le rubella, e meningococcal po le hala wha mai ono pe pesi, wa mai taino fo pesi, e ono whaini tupui wha popo, o tamaiti teimi na e sanga pui a tile e pe la tau. Mō tātou matua, ia e te tau lava na whasuli mea whautau sanga ua whaisau tui a mata po o se tui fo e sanga wha popo a tili ai. Ia le tui o le whaangasngasi o le diphtheria, o le tetanus, ma le pertussis. Mea tu le whangasngasi o le tetanus se ua sa masani o le ngasngasi o le pei o le mailili.
e leo le mai liu ale mai lili e ono a whai nei tātou pe a manu se toinga manu fole le tuia e le anga tele so o le tuipuila mo le ngas le lipi ia o le mai lili ia malangas pili e ono a whai nei o isi tui tangata matua e tauna whai ia ta masela te mine peno ta awa pelile to sanga uma o tauna whai tātou pusta doses mo tui amata tui whaopopo ia mo le flu ne amata mo asa mo apelila ia mo tātou whaila ia matule whaifua tui o tātou matua whaapem tātou ele ia o lai ngase tu foi whaum tu mau pe suka to maurunga me whapena e maua fua o matatou tui whaitemina o le si tui e po tata matua i teimi ua e whatoa whaile le ono lima tau sanga o le tui mo le singas le tau o le Schenkels le anga le toi ngā papalana pi papala mai wha au tafa o le o ia mwhani sau wha au tafa i lunga i fōlinga e pi papala le tino ia a langa ono mota mai ne uro le tino na e sau wale siama i au tafa whapena na fulai e mai whai ase matu ia pe aso nei ia le ngase le lana o le ngase wale nei e uma ai tinga ia le mea lasa aso ai e ia o whata te timita o le se tinga mena i leanga tile le ngase ia ma le COVID la ia tautua nata tui tangata uma le taimi nei o loo iai le se tu ai ngā sia ma fofo ko vichilo e te nei lawa fai fo le tui fo le wa tau na fai te sang nei mai te tawa na fai fatasi e alu e vai fai o tui le pu ma fai e me ku tu ko vichi ile fai ngol ko vichi lawa ne e ta iono masina ma fai pusta ile le ia langa e vave na vai le vai la au le melana la fai ta iono masina ma fai a fai fola wa mo el covid ia fa tali fola le ono masina fa to am fai na toi a fai le stui mai fai fu ta to mai a pacifica le a mata to sul to sanga lunga la fai no fai ta to tui na fai fu ia le tu ta to matua matulanga umana ia male tui le manito koko e te tau fo na fai ta to matua matutua le taimi pepesi tele le whama i le amesa pe whela whai nei nisi o tau wainga. Langa pepesi tele ma matau tia tūlanga le pe a maua tātou le siama lea e whai nei le maua le fiva whai. Ai o le watale la a whapea na whaisi na maralonga tano ati le la ia la wa le o matula le whasalonga tupui ia mara se tala o tonga le mea tau o le puipunga whanatura. Au lesi whasalonga pe au malmalonga la tato atilua o polal me tau ai la me tau sami peno uta o mamnuli ma whaatalia tato fesili ia ala whaisin tato malonga to ia tato whaawa hoi lea whaatai ia o ngā tele o tato puipuinga ma le whaao Sofia o isi me le uma mortino fia tela siama leine mo mea aile pale mea tau sami la ia mea o whalau aina, whalau whaisua, mea na e tele mo tama i minerale ma mea iti na e ese mana o mia mo pupuinga whaanatura. Mea na e tāua e tele i tātou me tau sami. Tātou, a me tātou matua, ia tele lau tau sami mea i mea neo whalau aina, a e wale tele o nei whalau mea o whalau ne nei vai tau. Tu e tau ngau fie. Ia tele lava i matuli, ia afa o lau pleite o me tau sami. O mea ia langa ia o nga tele mo pupuinga whaanatura lau tino. Le ngatalai mo minerale ma mea pina. Ai mana isi mena o a lava nai tunu. Ele naktanga na mauele maalosi e whao ngā e tino whae mo le suka e whao ngā ime. Ai au ngā tele e whaata avale mai me le lei peila o mea o pupuinga whaanatura. O vitamini o mea umanai ma tele tono mena o whalau whaisua whalau aina o nuts fo ia whao ngai pi ngati ma me ko ngā nuts e sisnete o mena e sele au ngai mo pupunga whanatura. Nena ia tele mea tau samita tau matua ia maise ala pe a whai o tātou e mo le suka ma vaenga leanga na e toto maurunga. Ia tele mea ia tātou me tau sami. Ia a ole mea tau sami mea tau mea lelei.
tausi me le le nga oa ile tele senga o yai le nga le tele a me le te fifi ile nga o le nga o le to ona bad cholesterol na ile anga ile fa pela e mafaina ave se ato ai tau ana ese le tele na ya ona fa ngala ye le moltino ai afa pe fa ngala nga o e mo le fainga me ai fa nga pele nga o le le to ka ole nga o ale olive oil fai pe ma fa tata inga to le e tango tale le nga le na fa me to sami ale tulanga la me tau me ano ai na ia tatu me le ele ai ese me o lua matatu me ai masani le talo fai e wel ni vai tau ese le mau ngo fio nei mea o le tele le ufi o tau vai ei o ta mu tele to nga talo e mo te nei o me ai na a noa me ai le processinga me ai le ana e moi ole masoana tona mana o mia tino e fausia me le suka o lona leo mas o mia ano nei e omi o fata vale tino na vese mele na le suka mana o mia ai to ese uma mea le o mana o mia tele tino mena le tau sami i me sami e fa nga a ia fu tau fu le o nei over mana tua o te fa le la to fa le to le plate fu nga ia ia o plate man tau el plate o le afa plate e te tau ana o me tau vegetables for la faisua ia anga se kuata e lau me le e fa lau me tau sam ia o le se kuata ia na se me anu e fa lau me tau sam fa ia wana fa i wala se lua na i fa i palangi masanyai ia po sina fastalo fo la pa fa ia pe tasi fai le tele o ni tele pe o la me ai mafana molas ia ai mama i si taimi o ni so ona to sam tele me sape afa pe te suka ia pe te mama fa telefon nga tulanga na le tele ai ile tulanga fo la le o le nga o tatono atili mila nga o le molitino ia le ngatale le olive oil ma pinati mena mo wai o le si mele le tele nga ole mo ole avoka le si mele le tele fai vai ia ma fai fa nga fu e fa patai fa lawa mix mai si me ole ole nga mo mai ile avoka ia mena no fouta ia fai fo fuata to me ano va tau to nata to yesuka ole matua le anga al mele le se pai male a fo le male sai mini o mena ese le anga tele suka langa va veia ona li suka mena tonu ma sa ona tele suka tonu ma fenga tai tinu tau fa so le o lona lesi me tau no fotai ole mele ole malo lo ia le leila le meto sami faisa wina sina u exercise la ititi le aso e fua ile afa tula ngal wo le aso awa so ona halu la matanga ai fai le mu ia ma fai malia twa si lunga wala faisa ona fai langa e ono va veneti ngaso ngo ponai ile tula nga foi afa righteous mena ia pe aso ona fai mena le na fai fua in e fa nga ia peletino fa fua le meto sami o le melon tolula o le lava o le malo lo tasile me a fa ina tita to e ta ua tele le valu tula o le moe fitu le valu tula tau na malo lo o mea umanei e o ngā mo le sanga fa atupula ia o le tatou puinga fa natura e soani tele mo tupu malo lolo tino e malo lo lalo mafau ma isi mea o le teimina o le toe fata avile lo mafafo toe fafo toe saunia le mo le siaso o le temina fa maisi sa ofisi sa facilities tanga tsaina o fa mai malo lo le mafafo e mo te moi la wele lo se me ala venga lo mafafo e nga lu la mafafo la nga tauna fa nga yu ya isi me e mano mi te moi me la na te tawana malo lo tino
ina ia to fai recover le si vaenga ai fa anga yui me to nga yui te mi te moe e le mawhai na whaia mena pe a whai lai te ala umi pea ai me se ala pe a whai so la ngai whai a le mawhai tino na whai ia e ono o atoe le istu langa leanga la na e ono tupu ai me ta autoimmune disease e iai nisi ono whai ino la tu whai e pe a wha pe na ona le laval malo lo tu sapula le o lau tu samile le lo na ngai oi ai apa pola telo ma fa se mea o nisi te me tele o mana tuna tu iai ai apa pola telo ma fa e ono tupoela me antibodies la ye tono tino e ono full ai vaenga se tempela o le ma fa e ono tupoele me ta le cellulitis la e se mai le meningitis full ai vaenga na o le ma fa ma te ale o pe e stroke ia me lana e tauna no fota e au ngā telele malolo a misa pa te vo fota uma se fa lave sa fa se fa lave la ia le taule mo po le mtuale mo se moi ia ona ia sola so o toi o asala na mtua sa fa tino pe ale le ona toi lava fa fo ila malolonga ile me tauna ia wai te wa o tulanga le o mena autoimmune disease tu poemo antibodies na ia te le lope to e fo i mai ai pele ai pe to e manuia pe to a to fo i lo malo si pe a to e pa faina fai sto fit ia e ofa ta sila le malo lo tino ma fa ma le nganga me na e tau te fa fo longo so e lava ta to fa longo pe o na le tu lo apopo ai me pe e ala le tu spa ia e ofa ta si mal fanga le tino ma fa ma le nganga ia lava pele maftanga le li e mawele tatu mafana ia male whapea o na mawete mo whafo isi le malosi e pe lava on tatu masani ai ia lele a tonu le set fesili ni taimi pe a fia fesili loa ia lo avanoa mwhai fesili mai oi a o whaalongolongo mai le awala ma usauna wha manatu mai e sunga sautu langa ona e mata isi le YouTube ya a to mata fe YouTube va I meta usami na e fa ale tu na ota se tele na wa o mo vegetables e juice ita to ni ya ni sila o telo Australia foi ma America po fe la te mo le tu a telo fala o I make fresh vegetables o me na ma to fai alo la se ma me na tu aisa na ngai tu o selo mea e alu ele quality o mea tu ti quality ai le moele mea atu tuana mena o mea mai tuano mea tau sami fa nga fresh vegetable ia a mea tau fresh meat or fresh fish o mea umana e tau na fa nga e au ngati le multino wa umatua nga herbs na fa nga temne le fa nga e mfan mo a fai e inisi o lo o inu fuala au menei o me herbs ia atonu ai lei atonu la atu inisi mea ia ai ona fa tino pe ia me la fa tuntunu atu e tu formai na ia fa pe ona fa atu pe ia fofonga langa I me la fo mai me la vati fuala au me fa pena ai le asmer fa nga mena o lava ni suele plan por fofanga lanto lo tal no mal forma o mena ia o me fa popo mena o fala au fa pitona telen fa tau pa fe tele tu pe ia mavai ese na inu ia ele asmer fa nga o ni suele plan ne fa ia tu e te lo ai siaki I e forma le tulanga la te wa e foi no bon ma watch le mato felo ingala nele I proclame foi le no fa tu le fa wa nei ale Peter Dry doctors to iva Josephine sino mato tal no e la to ngas not mato va ile la to lako test ta sile o mai ma file clinic ia ole la vetele ale o tato a to nei lo le test la fai ale lo po la nga test la fai ele lo foi po fele mele a fel mele anga ele lo foi pesele le mo I pesele le fa le po se hata nga le ya awa na yana mauti no ale ai request jas lana mol wina la to na va ye
ia onis leanga tele suka matua leanga le suka na mata mai pe folo mate o mate mi matua I maulunga tele suka wa e mena siaki e lo le suka sa ye le tolu masina na nei metal HbA1c ia ai laki la telo la tona o la elaiti tupulanga elaiti mai so e siaki atu la isi la tō vaenga pe la tō tonga le fatu tō tonga ma o tata mauru o la feo loro po la le a le fautuanga mo la tō tau tuana ia vave na faisi ia le ato tuana failo na suka se teimi vave tauna e fua I plan ma me umanau tatu fo mai wa tu titia o atu le leanga o vaenga tō tonga ia o le fatu o le fatu ngao o ale mafofau le memory me umana e vave e leanga o mai whainga le suka a laile I o mai o wai ono o mai e o lo iai whainga tātu e whafo I tua ia me la nau tono fotai o lo tele nisi wo o I le wha mamalo toto o no whainga lava le suka lai loa o nisi voi e amata mai pe fōlinga lai le suka pe fia leo lai le suka a se tia tua fatunga o I wa whaale tonu fatunga o I la tola tele e matutua wa fu e whaasola na matutua ma vai fo I tō tonga nei me la na wai le tasisi mafuanga leanga o fatunga a tone isi me leanga po le maulunga le toto po nisi vai la au po anime le whaale tonu ai ia te sa lapa la le suka a la wo already au leanga ia fatunga ma e ono a whai o la fu leanga isi tō tonga pe le fatu ia mana mafau me la na e no fouta ia o nisi vola e sia ke tu la e le lei suka to le lei le fatunga le lei e blood pressure me mana ia o sanga fa fi fe ina e mau po manino le po a me le me fa penai le la mau ti o ni le stona e mau ti tal no atili ai e fele mato tama I walk na exercise it's out al fitu ia ona mato fa umalola I clinic I Mangri ma te tal no atili le so se fesili tau ile ma ngas ni o suka si di fala tele la na pe le fofuanga la na ye me na tau ai tele ia mana tua o nai o fautuanga nei o tele susu enga ma me mo fai sanga fa ma nia tili ai le nga o le puipuia fai me puipui au ai lava ni e o le ngas ai a fai a o le ngas tau ma fai me o mai tam fai na mai under control ia fa pen under control wa tele ngas ele ma fai na fa pe o tonga fitial umalo le tu sau wa tu se le pe suka male to mauru tu sapla le leila we a fai ti tu sol tu la fono e tele o mela e ona tu so lunga ngas le e ali e te sau mali e lunga e te ia was stroke te ia tupule me I wale ngata fala na siaki fai uma siaki na amatelo ta tau mana suka fai ta tau siaki mo ta tau vai ta ilua tau sang ma fai fa pena fo siaki mo mata le ngat suka le ngai ia le vainga le ngai ia tua e mata me la ilua ta tau vainga ia pese me o tau fai se tau tonga pe tau fai se mata ia ina ia fa pena tu fa le ia lau vai ai ava pela o le nga ia wa ai fa leanga e suka o ia mea mo meo tama ine ura e te loa ile ma ini mati ngā ma mea mfa pena ono a whai nei wa au na leanga mena ia e maua me fole te ia ua la vea e te le lopen fa fena la vea le mai le lava e te loa i ani si lau te mauna tua na mea pe te ia ua fula le vai ai le lope u lat mena fula ai oso ma le puna ia te oso ma le maalili ia le vave le falmai ia fa mai o cellulitis me ala nai e tau no fo te tatou me e auna no fo mana te ma tausi me le lei a wale anga I luma ia fa mana tuatu tuinga nai amata masina fo ia tautu nai au anga I tamaiti au matua ono limas tau sanga anga I lunga tatou me mo suka ma ngase fa awauna man tue fo tuinga isi well ona tau ma o tele o tamaiti umai fai mo consent form
e mana mila consent wale le iyo e tina matua e mwhaina whaiola tu tuia ia tautua nātu langa le ia mwhaina whaatino le ia iwa lama whai uli ta tempe a whai le isi tata ofisili nei taimi mana tua e o le tatu exercise le whai amate le stona inei fitu tai au e whailoa e na se vai mea nei le pass stop i le maangele le vā le McDonald ma le clinic le Peter Drive e whai tatu whai na fitu amate le tatu exercise savali i le paka le a fui e whai le paka le whafta nga i ma le McDonald o ia le paka na e whai le savalinga umaloa e whai le mai se talanda nola i titi whai se pti e whai wele tai au mai amata mo te nei e mana e wha awau pia nei whainga nei wha maasani pe tātou i le tau mwhai mea taun whai nei sanga wha lea tili o tātou ngasngasine a mai seale ngasngasine o le fatu o le suka lelei o le la ua lam whai u tātou maftanga li tau a taunu lei se fasili ai a fia yese se me te manatu ai e maua leva noa te wala awa tuele clinic ia ile nampa fasile te maiti lo nampa awa ta utne atu ni le mantua o le man o numero lua fitulima valu lima iwa valu e wala awa tua ina fasili mo le nurse no ia tala leu e fasili e mo ngasngasile le mo pe fia awai le prokalame o le suka lai fai ne te lai maua no nisi e ono mai e te nei e fasili ai e me fai na maua ngar clinic ia so nga fua masalua e fasili mo au na so le sisi tu pe mana o mia o le so valeile nei foi e a mata ile a onga meu a onga e fai so valeile ia fiafi valu le iwa tole i le kalesia le a le auso fel fani i mangele ua mana whaatal noa ma whapena ona ma li ele sunga al whawhengainga ia a wha moseni e whapea ona amatela topo kalame i a whewhewsewa leile ta le valu pō se paile iwa e mau te whero e nā e whea o ngā whapenei i ngasi taitasi ia ma wha o whetuai ma nisi mea pei o mea tau kuka ia ma mea tau exercise ia me whapena e ono tuatu ea po tuinga foi pea o te me whai tuinga ia tu pui e ono wha awhitui le kalesia le lawai tawhitawha mātou i mangele nei o le asalana a mataila le mangele malo e whira whawai moe o le asa tolu tasi tu sa la sanga fua le masin o le vasa tuasto sa masin nei e ta tala aloa ia e fua la le mātou no foanga la le wha au tu e le mea tau community services e le addressa le sfuru iwa Richard Pierce Drive i ai mangele a veiti le fia na lata le maunga i le vaenga tonu na i le hotel o le Holiday Inn pui mau sui fo le ngole hotel na tau la lata i le Holiday Inn Richard Pierce Drive la ia sfuru iwa e nai na le no fanga fola na o le matu community services e te tala lo ila i le aso ngafua na stoltas a eva noai sa valvali atu e te tala vano mo so se tangata e ono la tu esi ese tu i le auli la e fai ale formal service e le tai au talai i am ta tala lolo e fa auli mo isi atu e fia mata langa le ofi pe a te tala uma mo tātou mea lana e te tala vano fa auli tau te whelua e fo ina pe e fia loa atili wa e mawhaina i loa epo a services lai mawhaina ma te watu e whai tua i communities a mesai au i kalesia ma wha lapu tonga ises mawhaina wha tino eto ngā services es a iei ma le simera loa uto man tua nei ai uto wha whonga so o iei le nampana ta o le free call for health health line free health line call ale officer so for malorina po le fatwara na esa ile free call na le 0800 611 116 numero na
in case I ese temi te mana o mi soani a wele se fo mai mfana e tango le telefoni viri sa aloa le numera te mo wese soani po ai lava la tali mai o se si o le o fale mai tali mai le telefoni pe a fai ua mana o mi vavea se soani e po se advice fo na i numera na e fa sal lau so atua e no fouta i tatou o le oval se lau ono tasi ono ya fa ngana na au onanga ai le tu ai na tu langa fo le a e fia a wane i tatou no fo ai pa fa wise mo e fa longo ina fa le ton a le mo lo le no lau GP po wa le finga ta wa two more appointments te le no a de sa olo alu sa olo el fal mai ile metsi o lava te fiu ngo fie le alu fa tali wa te la tuai lo le mai ya la va ngala screening ya tatou e tau nu ia male sautala fa tu e loa ya o e ave fa mo pa fa a mesa tulanga e po tingala fata ia po la sa fa ngona lo hulu po la e ma fa ya na fa lo team na uti no fa la i services fa pena team na mi ai e fa na el sao ia po le vini fo le ambulance e fa ngo fi na fa nga ai am fa ya o yesi se ave o team na a sa o lo team na pa fa le ma fa na mo se va no i lau fo mai ai fautanga mo tatu pui le la fai nei e fauto ina le fai le appointment e fai ngofia langa e taulio live ai ngase fa solo leso ai o atu elo mala o vanga fai tu pui e ta pena fo la tu pui fa tau na le wol watu a fai lo te le tau fa tali belna a fai ngila booking so o meneo tu pui ile tau na fa tali umi wana le watu a ala tu le lo taimi talo taimi alu tono la wa umon tapena langa e mix le vai la au ma tu le me tau tu ai sa au ni ina ia mana va ya fa nga lo awa tau mix ma fai ma lo e te fa tali fo ma fa ai fa tu ina la fa le appointment ia ona ia mela ia e fa tu inga na pa o taimi e fa ipo e matai tu inga ia pelila fa nga na va mo le na ia fa pe ona maua e pe tatou ia services mantua a mu ia tatou leo tatou whiola ni whaingo whiena maua nei au nanga te teo lai mau fo i Samoa ia ai le mau ngo whi po ona iei nei mai iei fo i te lere sua soane le malole au mai e wha pen wha tino ia nei au nanga mea nai tau tua nama tatou ia tau si pele whi le muli tulanga le ia tatou se fua lau lelei aua nei mau ngo whi tatou ngā saspe a whai le tau te tau si mea tau sami te tau lau whai lau wha malas tino e tau ai wha awa pia o nisi nau te wha longa e o e whai la to wha malas lenga te Sava Valley ai o fo e whai la to Sava Valley le wala pe Sava le baka ia po le hana fo Sava Valley i le swimming pool pe la te swimming pool e se le maa nei fo le exercise na e te fai maalia ia ma pe alu fo le peipa ma fanfana pe a uma ia e le lei tele e ele si toa ngā mele e pe a e sile fia ma faina na e fa ta ele le vai ma luita uma e ese o lo ma lo sit fa ngi la sa toa e ma fai ai tango try ese le ma nei me pe fa fango le ma luita ia lo tino ai te yalu e o lo fautua ina tulanga na fa ngale vai malu pe fa te malo si tau e te malo si nga fatia le tulanga ta ele vai malu lua luai e wai le fa pela e fa ya e mo e fa ngitala mtanga e fa ya ma sani o lisi ma toa o sala vetunu tapu ia fa tale mingamu nai mi wa fi minute e fa toa saulu ta ele ma ele a ngai mena vai malu lu ile toe fafanguina muselo tino ile amatanga laso me nai le tele ia o tatono la fai o tato proclam ne fefi fa aftai tele lava mo le ava no fa aftai fa fong mai ia tal sia o mostato al ne fefi mai ava no pea tato te fitu fa i ile se foi lo vaso mo le stato mta upu ia pe te vala o tu na le bedo drive doctor seminar o ta telefoni na ta watu lua le fitu lima i valu o asango fua ma se lure ma wea uina ia po le fasili i le nurse na o Talaleu
e mau ele soani mo o i le tulanga le soka a ai feilo ele astonai tala fitu i ia mangele pe ai avanoa ia whamanga fule ona pa ese patu sala ia e matua tina ai ia manuia tele fo fonga le fiafi a mai se o malolonga so i fuia